Dober dan, kako ste? Danes je 10. maj in dobrodošli spet nazaj v 31. epizodi. V 30. epizodi smo si pogledali vrstilne števnike. Prvi, drugi, 29., 37. in tako naprej. Danes in še v naslednjih epizodah pa si bomo pogledali pridevnike. Today and in the following episodes, we will take a look at adjectives. Pridevniki so besede, s katerimi opišemo osebe, stvari, dogodke. Vedno se navezujejo na samostalnik, zato so v istem sklonu kot samostalnik. Včasih imajo isto končnico, včasih pa drugačno. Poglejmo si danes nominativ v ednini, dvojini in množini. Pogledali si bomo primere, povezane s hrano. Adjectives are words we use to describe people, things, and events. They always relate to a noun, which is why they are in the same case as the noun. Sometimes they have the same ending, and sometimes a different one. Today, we will look at the nominative in the singular, dual, and plural. We will take a look at examples related to food. Najprej poglejmo nominativ v ednini. Pri samostalnikih v moškem spolu ednine imamo na koncu konzonant. Prav tako je tudi pri pridevniku. For masculine singular nouns, the ending is a consonant and the same applies to the adjectives. Na primer, to je dober jogurt. Za dvojino v moškem spolu je tudi enaka končnica kot pri samostalniku, končnica a. In the masculine dual, the adjective has the same ending as the noun, the ending a. Na primer, to sta dobra jogurta. Tudi pri množini moškega spola ima pridevnik enako končnico kot samostalnik. Also in the masculine plural, the adjective has the same ending as the noun, končnico i. Na primer, to so dobri jogurti. Pri pridevnikih ob samostalniku ženskega spola ednine je podobno kot pri moškem. Končnica samostalnika in pridevnika je enaka, končnica a. For adjectives modifying a feminine singular noun, it's similar to the masculine. The noun and the adjective share the same ending, ending a. Na primer, to je vroča juha. Vroč, hot. Tudi za dvojino in množino je za pridevnik ob ženskem samostalniku enako. It's the same for the dual and the plural. The adjective agrees with the feminine noun in the same way. Na primer, ženski spol dvojina. Jem vroči juhi. Končnica i. In za ženski spol množine imamo končnico e. Jem vroče juhe. Imamo tudi srednji spol. Pri srednjem spolu imamo tudi pridevnike, ki imajo v vseh številih, ednina, dvojina, množina, enako končnico kot samostalnik. Poglejmo. We also have the neuter gender. In the neuter, adjectives likewise have the same endings as the noun in all numbers, singular, dual, and plural. Let's take a look. To je sladko jabolko.
končnica o. Sladek, meaning sweet. Dvojina, srednji spol. To sta sladki jabolki. Končnica i. In množina, srednji spol. To so sladka jabolka. Končnica a. Včasih imamo tudi pridevnike v ednini, ki se v moškem spolu končajo na črke c, j, č, š ali ž. Na primer vroč, hot, svež, fresh, domač, homemade, pekoč, spicy in tako naprej. Pri teh pridevnikih moramo v srednjem spolu ednine spremeniti črko o, ki bi jo ponavadi dodali, v črko e. Poglejmo nekaj primerov. Sometimes we also have adjectives in the singular that in the masculine form end in the letters c, j, č, š or ž. For example, vroč, hot, svež, fresh, domač, homemade, pekoč, spicy, and so on. With these adjectives in the neuter singular, we need to change the o ending we would normally add to e. Let's look at some examples. Vroče sadje, hot fruit. Domače mleko, homemade milk. Sveže jabolko, fresh apple. Danes sva z Janezom jedla kosilo. Poglejmo, ali je bilo kosilo dobro ali slabo. Today, Janez and I had lunch. Let's see whether the meal was good or bad. O, super, kosilo. Zelo sem lačna. Kaj si pripravil, Janez? Danes sem skuhal zelo dobro kosilo. Najprej imava domač kruh z mocarelo, potem bo okusna juha, za glavno jed pa imava sladek krompir in hrustljavega piščanca. O, super, sliši se dobro. Naj poskusim. Janez, ta kruh je star. Mocarela je v redu. Joj, oprosti, mama mi ga je dala. In ta juha je res slana. Ne vem, če jo bom lahko pojedla. In sladek krompir tudi ni sladek, ampak je slan in pekoč. Piščanec pa je hladen. Kaj si delal? A res? Joj, oprosti, ne vem, kaj sem delal. Očitno nekaj narobe. A greva na okusen sladoled, da bo vsaj sladica dobra? Ja, lahko. Greva. Kot ste slišali, je bilo kosilo katastrofalno. No, se bo Janez drugič bolj potrudil. Poglejmo nekaj novih besed. As you heard, the lunch was a disaster. Well, Janez will try harder next time. Let's look at some new words. Lačen sem, lačna sem. I'm hungry. Okusen, tasty. Sladek, sweet. Hrustljav, crunchy. Star, old. Slan, salty. Pekoč, spicy. Hladen, cold. Pri nekaterih pridevnikih, ki se končajo na el, ek, en, v drugih številih, dvojini in množini,
in sklonih, če ni naglašen, izpade. Tako imamo na primer hladen riž in ker v besedi hladen ni naglašen, potem na primer v ženskem spolu izpade. Zato imamo hladna juha in ne hladena juha. Enako se zgodi pri primeru sladek krompir. Če imamo samostalnik ženskega spola, ki ni naglašen, izpade. Na primer sladka hruška. Naglas besed lahko vedno preverite na spletni strani fran.si. And some adjectives ending in el, ek, en, the e is dropped in other numbers, dual and plural, and cases if it's not stressed. For example, hladen riž, cold rice. And since the e in hladen it's not stressed, it is dropped in the feminine form. That is why we say hladna juha and not hladena juha. The same happens with sladek krompir, sweet potato. If the unstressed e appears before a feminine noun, it is dropped. For example, sladka hruška, sweet pear. You can always check word stress on the website fran.si. To je vse za danes. Na Instagramu bom objavila še nekaj drugih pridevnikov, s katerimi lahko opišete hrano in vajo. That's all for today. I will also post some other adjectives on Instagram that you can use to describe food and for practice. Lepo se imejte in se vidimo!